kardom nimen ke nigom teron ni pini nining duk pit mati nining oi pit kupima pelutang te nile Facebook alo bangke hengno daklo lapen monetize tami long le derlo nili ko ano ni kachipaduk ha 5k followers pen ko ano ni kachipaduk non 30k followers an playing adlo bonds tami pini abangke nili monetize bangke long le derlo lapen ni Facebook tami hingno daklo monetization lapen recommendation labangke suspend derlo ni Facebook masih lanal tum screen no yang ateng lang deno la nili Facebook ka problem lo nili phan so Facebook bangke review bangke hengno lo ta so Facebook bangke use melo ba video tami share no pu use chot video lang chot na lo la so Facebook bangke hengno lo monetization lapen recommendation si suspended lo la Facebook apan ke nili video an johin le la so pe la nigom teron Facebook long ni chipaduk tami ni lege daba ke sky si tami chi earning nilo athema suspend la theklong ji na tum da screen no bakla suspended lo je la so Facebook ke miji afan puludang te 565 this la puludang te la tum matha de tha 565 this puludang te la ke le tum ke an aning kan ding pi di ning kan siang bang puludang te di 365 this di la pen matha tha hala 565 this ande ko ananing kan do po lapo ananing kan 565 this inghong det pustami thang chi pek thelang thang ran ti velang ki mejine ka hengno jine ansi check thula lapo so ning oi me tangte ni non la so ningom terona Facebook lo ni non chi padu video upload photo post bote chi earning ni pulute ne chi paduk nak po je kaddu ko besta me di Facebook use pulutangte asa ba se kai sibak earning jibe me long ji me alle doi me puse ano ten na ba pu bang phista me ka chi padu grinti lo ke cheng men di bosa me ni non on 30k followers an playing at pen chi paduk nak pulute te nile ene sini hajira chi palos ma kam chi palos puson jo na sining oi pit tening oi pit lo suspended lo nile Facebook monetize phan ma ke profile bang suspend pe profile bang pisi suspend pe delo pulute ni Facebook profile bang ke nili ni tha content si o nili mesen si ason sini ke claim ke dam po la so posi profile bang ke suspend un delo pela monetization pasi suspend delo kopia alam thisi suspend delo kopia alam thisi lason eligible problem de koklo recommendation problem de koklo putel ke nili ke chokchi putani chiputi lo bosa mi notification nang lele nili ke chokchi putala pulo ke chokchi ke dosi hala suspend ma ke nang ki pilodi profile issues tame aprang ma ke dolo aprang profile issue ke do ko khot product te nili hala usu alam than nadi usu paklang pon video paklang pon voilo je lama ke chal episode do ko lo ada pas problem do ko lo ama profile issue ba ke nang lock check lo non pultante la ke di kopi poloni ho incited poloni kopi ala problem no ne do ko lo tema dak bang pute notification bang na chelele te lo kopi photo long no ne video long no ne kopi lo ne ka problem do ko notification nang le de lo chini ne de lo kopi poloni kasi chini de lo lasi so Facebook bang kenili use bang use jelo thang ta da bang ke kenene lo je man tu ne paklang free ke nang to man tu ne video ma po lasi nili non per day ke use ji punte lasi la kenili non la lam the ke than boy mate la screen on paklang la so a Facebook si non so Facebook piece along si non bang ke nili puthot use pon thu po da bang ke hengno daklo nili hara 30k followers ni gom teron Facebook long nili use pustami je hada bang ke nili alle long le lo ni chi paduk nak po se kai sta ni arnong le lo lasi non la nimson kong kat bulong la nili screen on pipon ang di nili la so adim si non pen ma ke nali tum phan puthot kai son kai ma ngateng video no wan pitu po la pen hala nili long 30k followers ke do tum an pustami nal tum puthot hada bang ke video bang theklong pon long le det po la si puthot nal tum akimi la nilong non la nilam theke than boy la so Facebook pisa long le nang litum na humri non pis non aprang ateng aprang amang aprang ke theklong le video sami tum dak puthot ri upload thek pon thulong po la pon hello nili nang thumana ka chuning riji sang tum nang support un thu tha please nang support un vek tha ni leta pa nigom teron ma ke hino daklo sila non puthot dasini claim pon thu pa mi po
na pen nili non ben make content pustami langpon pami pami po de ka hingnu kechok che video sami nili edit long sami langpon pami po che jak tom ke edit long pa sami ka problem du kok ti la puson jo la music le sami di problem du kok ti asi nil ning oi pit ni gom teron facebook bang ke hingnu daglo anta hingnu daglo thang ta hingnu daglo la pen ni ko anu ni la dak sami di pana dollar ni do no and 35 ni 36 ni dollar do last time chirui juilo one ando ko lo chirui juilo yo thanks tame henu dalo start aming sen dalo top anton suspend laplo suspend polte notom chini podi a facebook la so facebook lo make monetize make long le lo mon anda long le lo si suspended lo no si facebook tame na suspend polte ta la so facebook ke henu long le lo asi le same facebook bang ke do koklo banang sar same theglong po bo same nil make monetize make suspend do koklo ning oi pit please subscribe please follow kai mang son niliphan ang sa podun thupom non kardom